Hello, linge kamsang. As general to get to pay with the Nikasu. Taring king into the Nalani Gilhingetula. Adjective called this issue in the Rwa. Tanangazo parts of speech, Jubachi Chashe, Gilesindo, and general told there. Dinangi, Nigi, Kondu, or Nindum Sum, Ra, Jubasum, Gitolin Sum, so the downsare, noun, pronoun, and verb. Ra, the game in Yindum Kissling, so say to me, description now, I shall, as the general told the year, but the telling and so parts of speech, Kipat, Shipa, Chashi Shipa. Adjective ki kolle torjum jishin dara ani kisi thengi sogi te kolle shidu na muthin sir na she la so linge ta so adjective le di phuge na la chu khaptu la origina k6 lin che dwara that Kesik Ladis moment so adjective ki dishe do the country roshkirlana. Adjective is a word that describes when the dishe kya describes a noun or a pronoun. Ra minsik ta minsap tigela dishe jamni ki tik chikla khari lerlana Kesik leris adjective leris. Ra ta anzo venecha shana ngi dela jobash tin dara namju anzo basic English sentence chik thia nyumda la khari khata nyumda mardara namju anzo khari ko lere subject verb object chepapo chawa chawi yul goris tangi dustina she is a teacher mogi she is right ta she is a teacher mogi she lagi dida kecha khatuj madosh ke dila ke di khandi do chimba do ke she min dwara so if I write she is a nice teacher mogi khandi nice yapuch re la origina nice lady khare yapuchik ta kege yugyo nang she is a nice teacher da mo khare mo kege yapuchik ra khaga thingyo do mo la khachik so gen do kezi do jiglu so ra so nice lady nga jo khare chare adjective tinde do nam gyo nga jo to subject verb object tikala adjective to sta khan mo gi quality khejosh ten so ra khare ten so yapuyo la so ta di nga jo Dirdara, Tambo, Tamangshiro, Penishna Pim, Manzunamjuni Piju Chide water, Yintung Lingus on YouTube, Yintung Mambo Sidra, Yintung the Sito, the comment Nangatire, nice, good, amazing, excellent, correct. This is how correct. Dan Yintung Tam Yinzula, Lingusogi, Keju, Konsogi, Keju, Yaput in your Rochla Wara, so the adjective friend and the adjective Keju doing Kitsik Dinzukarre. Yapu that nice lena yapu do right tik yapu positive ro ta yang din tik ta kalore ninjimu mena ugly led or awful led or the tinzo yang khare lena the adjective branch award the ra laso the adjective nang la ngajo ta okay and noun the pronoun la ni la swara noun na minsik ra pronoun la di minsap ta he she it ra penetration ni tenzin is a good boy lena tenzin Pui yapu good boy lady, good lady yapu lady kudora. Tangi tenzin sabla he is a good boy. Ko pui yapu chigrelana he lady pronounce so yapu de sure ko. Yapu de sure tenzin. O tende to kewa yorterwa. La solinge ta di chela yigi types ta de la adjective la chida china maju thanda. Tusum jamni sambola simple present gitida subject plus v1 first form of verb plus object na logic chidang roch dwara mone china adjective la chidang ko rule nangla khalore inji yewa la do shu in the mix the ke indi yosamar dara ine ata inji gitsik nangla adjective mountain that adjective nothing gi thunda da phege nani ga less asara so ni gi dela kaptu adjective rang da lindara adjective mountain kissing mountain kare kurangi ta su ki dese so do in the type la industry yo chesha yo do restaurant shemba chik chidang ne di kharchin ni theory la do mix ke minduro so that type machine la ni type through yo tarwa type le hore adjective tharing lok ni ngazur di video dikhar pe le hore ra chik simple chi go da go ma chhe da ke yo ma so the adjective machine la ni so la degrees of adjective language in the ra Tamanzo rimpa do yorra or the red or the degrees of adjective letting. Then I'm at near theory positive, comparative,
superlative talobda donge dojina di mangbuji thongyugira lelhoyura okay positive ladin namjing onju sik adjective sik khari shagyo odi sama positive na shan dirra penachina ni ge dela dustidura good lana yapulerra ta comparative compare lade thingi so ichik de hapura compare na durwa dora ta nganzo mini kimala durgu dora dure gi chik do jera tinjo sama kharna lire comparative tanda phege na na nganzo wa do chi kyap gi dora chi chewa chungwa yawa dugwa leshto tinjo khare comparative ta nganzo phege na wa gya be chik bu jer dora injina na le ho yeri na ta thango okay ni good ki thi ne ra ringbul team the right tall. He is a tall boy. Ra kopu subudan buchis ra. The tall lana ringbol ra. The Tenzin is tall. Tenzin ringboy is. But sulaur. Tashi is taller than Tenzin. Tashi kare Tenzin le ring wayore ring wale. Sta pina mas pegena kharchi pegena ring wale injina khare jaburna ER. Wala de na zo ER len de ta superlative lena che thoshe la order ta che thoshe de kare manzo danda ni she shana me she sa she che she ring she duk she yak she kip she lesh dora these are superlative ta comparative na mang che ER da R jaber dora superlative na la EST jaber pena chashana ni khalaso Tenzin is tall but Tashi is taller than Tenzin. Ra ani sulage Kama is tallest of all ra Kama khare suburing is tinedo ra ta okay changbo thumbo khalere smart ra smart lena ta okay changbo thumbo khalage she is smart mo changbo is ra ta mole changa jena changa dile wala dile ta ngazo er gebe ji buchira SMAR smarter right smarter that chik changshi jina that doma changshi na okay doma changshi na halere smartest EST hodir dara that di nganzo er na de khabdu le hu dara shorter shortest right tung ani tungwa tungshi le dora there tallest fast na me gopora faster fastest tinde dora ta ni gidela chiktiginda BEAUTIFUL beautiful ra beautiful ning jemo le chikti lengi choi khoyo bar ra ning jemo le ta ning ngaja yam begina ning jewa le ni khaptu le do ning jewa ani superlative khar segre ning jeshu ra tila mini ki mala durdu sambola ning jewa ani mangbu chinyam lo chigya yakshure le do superlative hodila word ra ning jeshu ra ta injina la khandilere lenso gi beautiful chik khonyu yor ra ine have you heard of a word like beautifulest khonyu yo marra dene chik yo marra kai shubaina tha khashis la er da r ani superlative la est len jab ko dwara khashis khari jab gore chik kan la sorry chik kan la compare chhe to more mangwa ra ani superlative to the most so beautiful ina manzo ning je wale de kharle re more beautiful tine dila kharle re superlative ta ning je shere dila and most manzo positive thing dikala most out jar go dera most beautiful she is the most beautiful girl in this whole village manzo de thongse nangi chazona ning dishi moran resha le jira laso that di manzo khadi hakure more than most ni de khadi jar gore ani er ta est le de khadi thigure le jira di trick chik dura khemi so ye khadi thambanyar gorle na syllable chikin yo na ta syllable na okay thamnya le okay syllable chikin yo syllable ki korla lingi so ge thamboshin wai khechim bor ra yi loda hagu ra di yin to yi ge part ni la no channel thor so share ra yi de I card le shago description le shago ra lingi so zero na ki system na de khechim bor ra na syllable la de ta dus hagu na dire nganzo thanda khani ni tall la na
tall ladi parsam chick madum indora cat chick dog chick smart chick right short chick thungi dwara beautiful ladi syllable khaji thungi do beautiful right ani endo chick yorta tela chinda gong senta mura rosh sulle dudra ta dena khare chiso intelligent syllable shi dwara ta dene syllable chick madum mena majo khare comparative la er chibu jamna thir ra taller ra ani superlative la est khabdu jamna de smart the tall jo la khare so er est lan jab dwara ta syllable chick le mangwai do chigina pronunciation beautiful intelligent ani sum da shi dwara syllable dige la ka chore chick le mangwai na ngazo more comparative la more chore superlative la most this current degree of adjective that is khechum burdarwa dinyam dunyam da ngazo charu da yabu dwara so ta di ki page khashi si ni gi description nala link chik sha chawra phakadu website chiga jeng so those sin shuro na share ta ngazo verb chajik ta di regular da irregular la ni ra ta dina regular irregular ta mixing kheyo mar da ni good yapole chich dwara di koram bad ta est le do kheyo mar ra good la na yapura yapala khale re better ko ya yo leisure ra ta yakshu la khale re he is the best ra ninganzo degree of adjective prodan this chicha ta manzo khare do ina na types of adjective ta yewa khashi chi do ndarwa yewa thambo ninganzo yewa two yordarwa adjective of number angi adjective thangara ani quality rangazo keju kurang ra redarwa ine dani modu shibane shi kitik pe mangboyeza ko khaga penchi do koya richik social darwa adjective of quantity thangbor ledarwa quantity na ani demonstrative adjective ta demonstrative interrogative possessive this sumga khare lana pronoun dinele pronoun ginye thonshio dini na le ngazo demonstrative pronoun and interrogative pronoun possessive pronoun ani doer the rata dina this the word that this tour the name so dia uma sina ra the demonstrative le ngazo khare this that these those le ko demonstrate che gitsik dunzo ra interrogative le khare tiwa che gitsik dunzo ra dinge samang yang khapsa so ginye dong de ngazo chan thori yo ra ninge then possessive pronoun possessive adjective possessive ladi one time to end ra la so ta chik chin do ra thangpoti adjective of number the adjective of number angi ke khechik lana khala word lana a word that describes exact number of noun ra noun or pronoun means the means of khaje yo bakin changa takta chik share na tela khale re adjective of number pronunciation khande do right tanganzo dinge da khatido 5 apples la dina la thiwa the dila ne di khadu phi chu la na pronunciation na ye thiwa resina how many apples were there dinge la phaila apple khaju do la na there were 5 apples dinge la phaila apple nga du leisure ra 10 apples ra 12 boys le do 13 girls number exact share do dila khale re adjective of number lel ho dara laso ta ni ba dikare adjective of quality means keje round de ing chig ra keje de ing da kechig di ran la word da ra ta dina mang chho khare le na a word that describes quality of noun or pronoun ra noun means na ta means up the means rang e da go dus thab ro jin de noun chigi means chigi khare quality keju share ge chigdun zula adjective of quality lending namlo t-shirt the representation dina azu khadu phuju ma shu chhu na pension thiwa inde dole na rik what kind of le dora rik khari re leisure right the rik the khande do re leisure o dine do thiwa re jina pension na mo phumo khande do jor na how is that girl ra phumo di khande do jor na she is a nice girl o phumo ya go re nice beautiful ra tall short fast dige chigdu samang onto deran lir derwa laso ta sumba de kharchido adjective of quantity ta di quantity de khale thanga roche
the number yang thangal layer in the two right ne so the khewa the khwata or number the exact number share your how many the dwara the quantity thambor share jo the mang cho kare how much chik thanga chik ni na ni kyabe ro khe me wa che ne chik mangbu yo ro jo ra much ta many ki difference ki nyin thong chi ni ngothap nang yo ra ni so ngothap nang the sir na share ra so dela kare a word that describes quantity of noun or pronoun means ki khare thambor mangloi du le jo ra pensina so dela kare la do money pisha do ina thanga thebe do ke yo marwa thanga thebe me yo din jula so much len thira thanga thebe na many len thira so I think I have got enough money to go for a vacation ranga khongsen joye chik chedula mu chik enough la dita tangzam chiye le do yora o den do la anso khari le na adjective of quantity la so the next thing khari demonstrative adjective ta ni de la demonstrative adjective dos chi dwara de la ni khari chi na pronoun de ge chi dra durgi che da thangbo de demonstrative la ta anso this that those these that is she did right digare points out a noun chi khachi gore point chi gore that the adjective compare da pronoun the nouns da me da adjective compo penetration na ngi khari la sorry tari khat is di chi dra penetration na ngi khale this book is mine la dwara da ngi khale do this book ta thanda da la chi this that those this lady inji goyor da demonstrative chagor this pen is mine this book is mine like you do dige ina khare this that those that book is his the book de khogire leisure dige khare sirna na demonstrative adjective sirda ta der chikta thamungi gi difference the machine la ta der ngi this is my book the thedi nyere la sora ta this book is mine ani this is my book la de la thingi so khewa disik na and so the adjective demonstrative adjective that demonstrative pronoun ki khewa de shin le ra and what in this le lo chur ta nanzo khati ne gi adjective page chain and demonstrative chura noun ki ne la chuyor this book len le so ra pronoun ko demonstrative pronoun ni na nanzo khare this is my book this the thamo chho che my book le the word ki che le dwara ti hoyor de ra this is his book right this is his book like the khogi thebris right the khogi thebri len ni dwara then khala do the thebdi neres the thebdi right the thebdi points out a noun the thebdi then less wara thidi nganzo khalere demonstrative adjective so that this is the go chim bani ro chi vedera thine nganzo khalere interrogative adjective la the thiwa thia right wh words what, where, when, who, like the demonstrative adjective WH word used with noun means it nyamdula WH word means it nyamdula which book is yours the book means which book which book is yours tab khagi kirangi tab khagi rele jero which book is yours ta dela kare pronoun ma monzo wh word interrogative pronoun khandi chire which is your book ta adjective ko monzo khachi so wh ki chik dige noun khurang gi nyam do chiswara which book is yours kirangi tab di khagi rele ni ra ta adjective pronoun ko khandi rele which is your book which tigare verb kinyela ra kirangi thadi khagire the ding of begin also yurtu mudu di karila kirangi thadi khagire le jura which book is yours thep khagi kirangi rele do sincer thep khagi kirangi rele jura the date sig din zolang anzo khagle re the dinala kha where de kharina interrogative adjective picture shidi noun union na kharchi word na interrogative chik dige tiwa ki chik din zo nyam do chi word ra la so the thama ding zo kharchi do possessive adjective the possessive adjective la di sambola nga zo possessive la du kare shows ownership susu ki wang ta ye ki yimba
This is my pen. The ni ki pen relative one thang roasting doara. Okay. Then I need the my shirt is satin. Ni ki unju di tha tanda di ni kyo di gyus da mazu tanda jupcha doara cotton nylon layer synthetic layer do. Di phije dila satin do chile di dara the finishing dila ni color ne. My shirt is satin. Ni ki unju di khare satin finish dress. Ni ki my shirt de noun nyam dula possessive my shirt nye shirt dele less wala ta thing jo possessive wanda doing the pronoun nyam do khani phiju chigorna na the shirt is mine the unjudi nyere ta the shirt is mine down this book is mine ye dekhinge so it do some see right ne so dela demonstrative le the level mar right that the article thing right demonstrative and this that those this le them so right what the kyoyorda. That's the positive adjective to see that my shirt is satin, my pen is black. That's all. The being on the adjective ke korne indra. Thanks for it. Adjective like one kisi injiram ki thola lobjon chi ijero tam hunye ro inda tenju pe hoshen go duschine susu type susu chik chik chin she go thurra ine ya namju manjo inde inji pasu conversation chedu do da yi loga do da speaking do inde do inga china da pe chik chik ri khari khari badusna mix ha go we marwa khari khadu khande phiju chigo do di ha go na dig de ra laso ani nindu dirang sami ani kisi heng sogi thada diba to see shu yo che manju channel thola subscribe chi gyu yim bada yana thama thambo phejo ro che ani subscribe che chung mena ani chi subscribe chiro na share ro ma join de da ba inji 되게 돈에 인지인데 장아이기 탑시로 시체되고 그래 아니 행수기 subscribe 치와이나 지금 저 거로 시청설이 쉐어라 그래서 아니 기시 행수 Instagram thola kissing ala follow nang de yoga china ani nigi ID dewal shawra di martha ra khajin shibaina Instagram thola nigi inji nindu chunju ro shkyo uni inde inji lave do da ya part ro uni de ro chinang di ye so da kissing so sidena follow na share ra so ni yani diran sami samachang shuruna